odličnu muzičku uvertiru s obzirom na muzičke novitete koji se dešavaju na sceni i s obzirom na današnji datum, s obzirom da, kao što sam rekla, navršava se 115 godina od smrti Desanke Maksimović. Za sam kraj imamo još jednu muzičku poslasticu za vas, a rekla sam da ćemo najaviti zanimljiv događaj koji će se dešavati 21. maja na Cetinju, s obzirom da se navršava 7 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Sa nama je danas Aleksandar Damjanović ispred Crnogorske kulturne mreže. Dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Već 4. godinu za redom već vi organizujete jedan, možemo reći, mini spektakl povodom proslave crnogorske nezavisnosti, je li tako? Tako je, znači trudimo se da svake godine proslavu organizujemo na što veći nivo. Mi smo inače osnovali Crnogorsku kulturnu mrežu sa ciljem da bi se obilježio 21. maj. Smo smatrali da protokolarni prijemi koji su se do sada dešavali nijesu dovoljni da bi se obilježio jedan značajan datum kao što je 21. maj, da svaki građanin Crne Gore treba da ima mogućnost da osjeti slast veselja kojom je povod država. Svake godine to radimo shodno svojim skromnim finansijskim mogućnostima. Nažalost, ove godine nijesmo dobili podršku države. Bili smo prinuđeni da se kreditno zadužimo kako bismo organizovali proslavu najznačajnijeg događaja koji se desi u kalendarskoj godini u jednoj u Crnoj Gori. Crnogorska kulturna mreža onda definitivno daje veliki značaj ovom datumu. Mislim da ne potreba da govorimo zbog čega, ali koji su vaši primarni ciljevi? Pa Crnogorska kulturna mreža osnovana sa ciljem edukacije građana, pogotovo mladih ljudi, na poštovanje države, državnih simbola, jer sami znate da smo imali jednu situaciju koja je dan danas malo postoji u Crnoj Gori, da određen dio građana postaknut političkim strankama ne poštuje državu i državne simbole, što je apsurd. Mislim da smo jedina zemlja u svijetu koja se bavi problematikom identiteta, tako da smo odlučili da kroz događaje promovišemo identitet Crne Gore, kulturne vrijednosti Crne Gore. Mi nijesmo politička organizacija, za nas ne stoji bilo koja politička partija, naš izbor je Crna Gora. Šta nas to očekuje 21. maja na Cetinju? 21. maja u prijestolnici. Želim da naglasim da je ove godine smo imali ideju da proslava bude svojevrstan karavan, tačnije za 7 sastavljen od mladih muzičara raznih vjera i nacija, da za 7 dana shodno jubileju obiđe 7 gradova. Nažalost, nismo uspjeli to bezbjednu finansijsku konstrukciju, a morali smo da organizujemo proslavu. Najbolje mjesto je bilo Cetinje, ali eto, koristim priliku zbog velike gledanosti vaše televizije da poručim građanima Andrijevice, Plužina, Herceg Novog da dok bude Crna Gora slavila 10 godina nezavisnosti, sigurno ćemo doći u te gradove i organizovati proslavu. Ovogodišnja proslava održat će se na Studentskom trgu, podrazumijeva veliko okupljanje građana, kulturno-umjetnički program u kojem učestvuju Branka Šćepanović, Zoran Kalezić, Bane Nedović, Srećko Savović, zatim učesnici Letaka zvijezdama, tu će biti i Meida Muratović. Mini koncert će održati Darko Martinović i tradicionalno na Cetinju svake godine veliki koncert će održati grupa Perper. Ove godine smo pripremili jednu umjetničku priču, znači da program bit će to scenarij koji je pisao Obad Nenezić, je koncipiran tako da će glumci koje predstavlja djed koga predstavlja Miro Nikolić, zatim unuci Veljko Čurović i unuka Jana Bjelica će imati jednu porodičnu priču u kojoj unuci dolaze kod djeda u goste, on njih vodi kroz prošla vremena i njega vode kroz budućnost. Biće to jedna priča nenametljiva, kroz zabavu ćemo afirmisati crnogorski identitet, crnogorske vrijednosti, muzičari raznih vjera i nacija će poslati poruku stop podjelama. Guslar i folklorni ansambl, ali i mini koncert Darka Martinovića. Tako to, naglasio sam koncert Martinović što tiče guslara. Guslar su nešto što je nezaobilazno kad je u pitanju crnogorski identitet, a tu je i folklorni ansambl Centar za kulturu iz Rožaje koji će izvesti kulturne igre manjinskih naroda Crne Gore. Znači, za svakog će biti po nešto, bit će sve više muzičkih žanrova i mislim da će svi oni koji se odluče 21. maja da dođu u prijestolnicu uživati u programu koji smo pripremili za njih. Imamo i par iznenađenja, ali ne možemo ih otkriti jer ne više bili iznenađenja kada bismo ih otkrili. Par iznenađenja bude nekih nagrada? Pa dijelit ćemo naravno i nagrade, rekvizite, majice sa logom događaja, majice sa grbom Crne Gore, a bit će još specijalni gosti, zanimljivi gosti koji su obilježili 2012. godinu, koji su postigli zapažene rezultate u 2012. godini. Cetinje, da li možda iz razloga što se ove godine obilježava i 200. godišnjica od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša? Pa mi svake godine, znači dok budemo postojali, proslavu ćemo centralno organizovati na Cetinju, jer Cetinje
Sami znate da se sa Cetinja polazilo na sve značajne bitke, ne samo bitke sa puškama, nego i bitke koje su veoma važnije. To su one bitke koje smo ostvarili s olovkom u ruci, znači Crnu Goru smo dobili s olovkom u ruci, a neke stvari da bi postale vječne moraju da se prenose sa koljena na koljeno, tako da Cetinje nije slučajno odabrano. Cetinje ćemo raditi svake godine. Cetinje ima poseban značaj kada je u pitanju obnova crnogorske nezavisnosti. Ove godine smo dobili podršku neku skromnu lokalne samouprave i gradonačelnika Bogdanovića. Koristim priliku da im se zahvalim. Također moram da naglasim, on je neki besplatan EPP, ali veliku zahvalnost dugujemo Kazinu Splendid, našim stalnim partnerima koji imaju razumijevanje za sve projekte koje Crnogorska kulturna mreža organizuje u jednoj kalendarskoj godini. Ono što je također naglašeno u vašem saopštenju jeste da ćete sprovesti akciju Crna Gora naš dom, ali jasno i glasno reći stop podjelama u društvu. Samo prije sam ostao nedorečen da kažem da ćemo ove godine kroz scenario dati da jedan dio scenarija će biti posvećen Petru II. Petroviću Njegošu, jer se ove godine navršava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, što je jedan veoma značajan datum za Crnu Goru, tako da ga treba obilježiti na kulturan i korektan način. Svake godine kroz proslave sprovodimo razne akcije. Prošle godine je bila akcija 100 podjelama. Ove godine imamo svake godine, znači slogan događaja da je vječna Crna Gora. Ove godine sprovodimo akciju Crna Gora svih nas, također koja ima za cilj da prevaziđe podjele, kao što sam rekao i ranije i prije, da muzičari raznih vjera i nacija znači učestvuju i da svima ispružimo ruke, da kažemo da se okrenemo Crnoj Gori, da izgrađujemo da bude ljepša i bolja, bez obzira kako je ko glasao 2006. godine. Moramo svi da svoje potencijale uložimo u izgradnju Crne Gore, da nam bude bolja, ljepša i moramo jačati institucije sistema, jer bez jakih institucija sistema, bez jakog identiteta, bez jake crnogorske crkve nema ni crnogorske države. S obzirom da su definitivno proteklu godinu obilježili sportisti, da li možda možemo očekivati i njihovu podršku, odnosno njihovo prisustvo na ovom koncertu? Pa sigurni smo, znači mi svake godine pozivamo, baš smo juče uputili pozive svim sportskim organizacijama, uputili smo pozive i političkim partijama da su njihovi savjeti mladih animiraju omladinu da dođu na tom događaju, jer bez obzira na političke različitosti svima nama treba da bude jedno zajedničko, to je naša domovina Crna Gora, zajednička kuća svih nas. Mislim da ćemo napraviti jedan dobar program koji će biti zanimljiv svim onim posjetiocima koji dođu. Također kroz scenariju ćemo vidno istaknuti sve uspjehe crnogorskih sportista. Složit ćete ih, nije ih bilo malo u 2012. godini. Vidjeli ste sami, bez obzira na trud i rad Husa i Klapa nije postigao neki značajan rezultat, ali možete zamisliti koliko je teško bilo našim Lavicama, našem Srđanu Mrvaljeviću, svim onima našim majkulama da postignu zapažene rezultate na međunarodnoj sportskoj sceni. Da, s obzirom da se Crnogorska kulturna mreža bavi afirmisanjem Crne Gore i proizvoda iz naše zemlje, ovo nije jedina stvar kojom se bavite, odnosno jedina manifestacija koju organizujete. Da li možemo očekivati još nešto u nekom budućem periodu? Pa, naravno, mi imamo naše standardne manifestacije. To su proslava 13. jula ove godine će se proslava održati u Srbiji. Najvjerovatnije Lovćinac ili Vrbas, vidjet ćemo, pošto Lovćinac ima baš dobru infrastrukturu koja bi zadovoljila zahtjeve naše manifestacije. Zatim imamo našu manifestaciju koju sa najvećim emocijama posle Dana nezavisnosti organizujemo. To je Nikšićko pivo Sport Fest, tradicionalno ove godine 4. put u Nikšiću, jer sjedište naše organizacije u Nikšiću je događaj koji u Nikšiću okuplja najviše ljudi. Prošle godine je bilo 14.000 ljudi, a prošle godine je bilo 10.000 ljudi jer je bila košarkaška utakmica Srbija-Crna Gora, tako da nakon toga ćemo pokrenuti jednu akciju, pošto mi se pored zaštite državnih simbola zalažemo za afirmaciju mladih, tako da ćemo malo krenuti jednu kampanju da se mladim ljudima, ovim koji treba da završe pripravnički staž po vladinom programu, obezbijedi pravo na rad bez obzira na političko opredjeljenje, bez obzira da li se krste, klanjaju, bez obzira kojoj naciji i vjeri pripadaju. Mislim da se svakom mladom čovjeku treba obezbijediti pravo na rad i treba više prostora dati mladim ljudima da se dokažu na rukovodećim funkcijama, jer Crna Gora u budućnosti nema ko da je vodi nego mladi ljudi. Da, veliki broj manifestacija koje se planiraju, ono što je najvažnije jeste da 21. pozovemo sve na Cetinje, na 7. proslavu nezavisnosti i eto da ponovimo još za kraju koje je vrijeme i eto neka glavna imena. Također želim da naglasim, pošto nisam, sad sam se sjetio da treba pohvaliti politiku vašeg menadžmenta koji mladim voditeljima pruža priliku etar da se proizvodi mladih TV lica u Crnoj Gori koji će sigurno jednog dana izdići i ovu televiziju i doći sigurno na državnu televiziju.
moraju da uzmu stvar u svoje ruke. Što se tiče, znači, želim da uputim poziv svim građanima Crne Gore da dođu 21. maja u prijestolnici da se radujemo rođendanu naše Crne Gore. Ponavljam, ovo nije politička manifestacija i što nam od Crnogorskoj kulturnoj mreži veoma smeta jeste to da kada smo radili projekat proslave Dana nezavisnosti u kontaktiranju sa biznis partnerima, određen broj njih nam je rekao sve je to u redu, vi dosta radite dobro vaše događaje, ali to je politički. Crna Gora nije politika, Crna Gora je iznad bilo koje političke partije ili pojedinca, ona će postojati nakon političkih... Ovo je bio samo jedan lijep povod za druženje. Dakle, to treba da bude u ovim veoma teškim vremenima nešto što nas spaja, nešto što nas ujedinjuje rođendan Crne Gore. Svakako. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i zahvalnost dugujem vašoj televiziji na bezrezervnoj podršci koju dajete svim projektima Crnogorske kulturne mreže. I ja se nadam da ćemo nastaviti saradnju u budućem periodu. Hvala vam na pozivu. Mi ćemo vidjeti i jedan kratak spot u trajanju od